Ani kriat. Jing pecaut. Ketiba jing pedang kanar. Kelas semua. Kelas semua. Ani. Put. Ketiba jing pedak ni nak kemunar. Belai pi boro. Aku apa mandra sepi minta ke jenmit. Ekawai kita wai kelan ba best ba hak ba pilawan kelan. Kam temen dapat sistem panggit hit ki jauh. Ni jing man sawi jampi. Tunggu pe ini ke kam. Kena kita wai kelan. Wairat bahaya sibun bagi beliau bam la syu ban thi ban kesal ba thi ajit thi. Kelan tanen do wai. Yang do wai ngasa yo na jiau. Na iba lendo nong lai. Ki ong ba mau belai. Hang tia ma prasa ke gate Saint Joseph Convent. Han jiau ma prasa ke gate ju. Te udon kadukan ju ha ba ukem beliau. Pasti peduk benda janmit. Te nga kom experience junga nga siyamba ka nga dawai ko best plan mo manta kam da long kam da bit kam da sma ka subyang baik te bun ba gi bro ki banga la syam ki ba jinjar ki ba sosat kan la bende na ka jing ur na ka jing kelon na jing masaw ha te kita da na dawai am era ba ngamla nang bakan pingkoin em tambalong ne wira bahaya kata dengan asyam bagi ono doai nandu bangai kenduk ino ba arajar khatar karwi khatar kumtu ngam di penduk su ino doai ma banga ngai le maswang sistem tak banga ur teng sistem ada kata-kata ba kama jual susu tar nandu banga kenduk itu ba ngapak kam usan sen plus kata ngai tak ini dawai ju mon ngai opor ba tepi wajan jasa jadi kena kam pila balik coba eno lai jika yang sulit free yang klaim lem nomno nasi kuah ban share pi kuah ban cu pasal lem sapi bayan kam ada saya jadi sumar bayan kam ini udah wai bala menyerap kam tam pang pet pang mah tu bapang masak gila bang gua masak kita perlu kam ini udah wai tapi boleh sebun saya akan lupa ya Saint Joseph lah let's go. Saint Joseph Convent Marpasya negeri ini ba dan makan apa no? Ay kabacis pa sampaw ay arteli dan bang tu po aku beli 9 i Mama, kublai. Alam kadawai nga arteli pas pasan pau. Pas pau. Asa kau ah. Ini pas pasan pau. हे प्रभु थक गया ayo kiman hello